السلام علیکم دخترکوی خوش رو همه کسر سازین خوبین بازم جای اپای پروانه آمدگین دخترو کرتای تنای اپا را دیدین چه فصل بیز رزمیر بده این خیلی رزمیر رو از 50 تا 56 پوش می شود کو شده که اپای نبینین عجایبات فصل ایمینای برای زنکوی کلام به حدی بد بازی میبره برای دخترکوی بیرمینیم به حدی بد خوش رو نرخی گراندیوز نی 170 سومون سروغا بزرگ کاروان از طرف چیلو بزرگ هشتم دروازه دهم قطار اینا کاسه دستافکا در کره دستافکا نیز روان میکنن تو همیجا همین نرخه تو جا 170 سومون تو همیجا تو انمیجا دخترکو خوش رو 170 سومون پلاتیوشون دخترشون همش یک خیلای بگیم نیده تا دیگر بده تمام دیگرش دخترشون همش یک خیلای و دخترکو خوش رو گلوشون دیگره گل مایداتون میفوره سویتی نمیفوره تیام نمیفوره 1001 نمودای بزرگ کاروان گفتیم طرف تیلو بزرگ دهم دروازه هشتم قطار هشتم دروازه دهم قطار دهم قطار هشتم دروازه از طرف چیلو بزرگ ایرا ببینید دخترها چه خوش رو کن با پاپیلکوشون خوش رو یا هم کرتای برندی اپای پروانه باشه خیلی نرخ قیمت خاطر نمیفروشن همه را اکسس سر دیگه نرخی گراندیوزی مرحمت میتونین در آمده زکاس کنین گو ایرا ببینید چه پاپیلنکای خوش رو چه باور کنین 100 متریال میخریم پاپیلن پاپیلن بدین 100 پاپیلن بیسنگ میخریم 100 میگه دم دوزم یا مودیگاش داد میکریم خودش کرتا دلت میمونه در جای اپای پروانه باشد کرتای دختگی تیار 170 سومون نرخ گراندیوزنی کچستوی برشون هم به حدی بد خوش رو دخترو ایرا ببینید گل مایده چه فسونه اصلا همش مانجتا که دخترو اینا 170 سومون باور میکنیم پایپیچکو جای پای پروانه بزرگ کاروان هشتم دروازه از طرف چیلو بزرگ دهم قطار دخترو یا بار میریم آخر قطار جاشون نشون میتیم من دخترو اینم میام 170 بدوز نشون دادم بیا بزنم این دخترکو خوش رو نگاه کنین هشتم درآمدگاه رو پروی کاروان سیتی میشه میریم انا اینجا دهم قطار آخر اینا راست بر راست آشخانه زفر دخترو چیکار اپای پروانه میدونین کرتای 250 سومون رو اکسس هر دادگن 180 سومون کردگن نمیو همش ماتریالشون ایتالیانکا یکم سورت ایتالیانکا نیز دو سورت دارد پاپیچکای عزیز یک سورت عموما کرتای می داتای بگوی بدوزم نمیشه خوشری بعد نمیبره انا یکی صفاتای یکم شاید دخترکو به حدی بد فسانم اینا ایار از میر دارن میتونین در آمده زکاس کنین اپای پروانه ده هشتم دروازه از طرف چیلو بزرگ دهم قطار دستافکا نیز روانتون میکنن نرخ میونه چون که گفتم ماتریال میخری میدوزانی پولی دخمتی اجداد میکنی قیندای میتونین از این کرته های دختگی تاپ تیار می بین 20 مینوت میخری میپوشینم خیلی آسونک ایرا ببینید دخترها 180 سومون تارو نگاه کنید چه دوای کوی خوشفرتون یافتم دمشنی باور کنید عجایبات چیزی ششتا استفاده میکردگی دور از میروی 64 پوشه هستی نرخ گراندیوزی 50 سومون باور میکنین ایرا ببینید چه خوش رو کن باور کنید برای خونه رس و داب ما همین تاجیکای پاپیلنکمون نمونیم سبوکک پختگی یک شتا استفاده میکردگی یگانچی نمیشود این واریانت های تیگرویش هم هست دخترو ایرا ببینید عجایبات خوش رو نه نه یه پنجه نه رجا با چند مدل دیگه بده ورا اویزون کنه ایوش هم نشون تیم یکم خمان نشون تیم با این گلای 3D بده دخترو ایرا ببینین خوش رو چه ایوش رسمش مایده معلومه این برای 40 پوشکو 50 پوشکو 40 تا 52 54 هست رزمو نرخ بمب پاتست کرتای ما بده دخترو 50 سومون یه دیگه رنگش هم نشون تیم نه نه توش نگاه دارم نه با دیگر رنگش هم نشون تین را ببینید دخترها یا 50 سومون 50 سومون ازارشون کوش شده که بریکوشون یعنی کوش شده که کرتاشون برای خونه دمتاز نیست تنگ نیست کوش شده که به حضرکای چون که گفتم ای پاپیلکای تاجیکی مونمونین به حدی بد خوشرانه 50 سومون دوستان تیگر پوشا شما ده هست سفید پوشکا شما ده نیز دارن تو 64 رزمیره یا ببینید خوش رو 50 سومون شوک цена اینا ببینید چقدر نه پاپیلن فرهناز بود که بسیار نوار داشتیم انا پاپیلن فرهنازه در وای دختیان دویکا کرد دختیان رنگای سفیدی فسون کبوت الکتریک و سفید رو میدونید چی ما همین ماتریال نوار داشتیم یوتیوب کانال منداد بخیالم
150 сомон материалаш буд. Ира билен 250 сомон ози духтаги таппа тайёр ба украшендороша мегирен аҷоибот хушру остинакошона билен кӯш шода ки гуфти вай гапо удобня ки фасонак айни да намуд буда итигра буда итигра буда баъд подписчикои азиз анаи намудошам ҳастай моделои нави 2025 ино низ ҳамчунин 250 сомон ира билен бовар кун дар дарин санг тар задагиян украшени кардаги таппа тайёр дига ҳоҷат ба дузандаву пазандаву украшени кун нест духтаро 250 сомон ҷои апаи парвона дай духтарако 8 дароза аз тарафи Чилобозор 10 қатор ҳозир бо ай дигар рангошам аст на нишон метин иҷа дадиде духтарако бай рангошам миёрам нишон метин ина духтарако дем 8 даромадгоҳ хатим миён то охира миён пеши ошхонаи Зафар дар подписчико ҷошонай ина нигоҳ кунед ошхонаи Зафар пешакшон дай духтарако ина 250 сомон анами платиошонай размеротон ба ҳазир аст метонем дар ин фармоиш дем таро нигоҳ кунед ранги коричневе ам дорад молочне ам дорад кабучи электр низ дорад аҷоибот хушра бовар кунед шахс омада беҳад махқул шуд материалшам итальянка хеле ба дидан неги материали 700-800 сомона боша бовар кунед баъд вая европейския глуш духтарако хушрӯи бад биромадай ҳозир бо ранги молочнишам аз наздик нишон мечам ина духтаро ранги молочниша бинед хелаки соткам тар дига қафу мере ина ранги молочни ина диден духтарако гирай боло фурӯварда мароям дертар навор кардем намё ҳамаш 250 сомон духтаро медонед чи ипекои ки то 400 сомон ами чи мегам бесангша мефурӯшанд ҷои апаи парвона бошад сангдор не украшени кадаги духтаги тайёр 350 сомон бовар мекунед бо ду ранги дига да иҷа буду тайга да иҷа духтаркоира бинед аҷоибот хушроне санг дора нигоҳ кунед остинакошина украшени версач кардаги ҷои апаи парвона бозори Корвон тарафи Чилобозор 8 дарвоза 10 қаторай ина касе дастафка ход дастафка низ доранд ро медонед чи апаи парвона мега ки анаи модел анами ду модели ки ду ранги ки дида истоден светои светилни фасон ё материал кам расход шудаги будай ё 170 монда ё 650 сомон будай ёрам без размера хели размера нигоҳ кунед кифтошон оверсайз ай духтарако удобни бадайда 46 пуш дам меша 40 и хели меша и размер ма чувствовать кардам да аз 46 пуш то 52 пуша ба ҳазир мешавад мақсад материали кам расходтай барои 150 ё 170 ина аз ино бо расветка доштан WhatsApp шонда менависен отдельный сурат мепартиян шумо да духтаро бозам як акция дигар дар ҷои апаи парвона анами двоекачора диден 150 сомон буд ҳозир медонен чанд сомон кадагианшон 100 сомон кадаги баъд сифатошон якум сорти дуюм сорт дора и паплинои якум сорти доингакои ғавсака ки хушрӯвакшай нусхаи атлас низ доштан подписчико аз ино низ метонен заказ кунен качествои бор бомбаи бовар мекунен духтаро чизи шушта истифода мекардаги бозори Корвон 8 дарвоза аз тарафи Чилобозор 10 қатор ҷои апаи парвонай инстаграмшон мондам даромада обуна шавед WhatsApp шонда фармоиш диҳед